timi hwe krampo se o aboa we say naturally no we obi a wo penasem enti because wo penasem ni nti no okay sa na tie dia ene wo betimi afa so na wo de aye wo bayibua bayifuo bia ne bayibua no ewo ade a wo de ka ne ho ansa na wadane we say teachings na ebeye no one ya ba no spiritual warning nipa mako 3 a omusimu pan I had one call ana ye Ghana ako flame ateme warning ana no achi so Ghana ha see nipa 2 as what one a de simu ba ko firi akra eba me hono mu kumase da flat say na wohum na pie afiri sabe no kwam ye ni mu dabi okay eti se pie wohum ne pie firi ni mu say na kwa oba sane oda ho no na wose saa na oda ho na at the end of the day no baba be hye ni mu okay it is oba na so adane na position enti saa ebe ye den so betime wura ni mu enti no befam awu so there are lot of nkrophobia bre ho no ma o mawu ye imeka say ye tamomu de kwhye mortuary a na nipa no onwu ye omo dane abayibu omo bayibu aye nkraman no omo yi ntasem ba akoni ade omo taaye so omo de eye hawa ade omo de ye ne say se bia wo say no omo de be hawa omo ma ware asem be ye den de ma okay omo ma won tena oba ba ko wo yo ba so omo ma won tena be ma ba ko etuti anye ya obewu wa ha kraman ya wo fie na wo pe na asem no sa kraman na spiritually ayo bi nso ebe yibua a wo de kutie nipa e wo abrabom enti omo be yibua eye nkraman no enema we se nyina ye niema omo de ye akutie nipa okay ono edu anadwo a there is no way so be mo nya sodie baby a wo bia wakase obeba ho no ma obeba wow ana baby a wo di ade na ko hye bia because ono otimi smell ade ati pampan ko akire ntimi yeah no so mba kire first one ya na abefo asha se be dia physical course wow eno mo frɛ me mo abrofo na yeah ebusia mu ne etwa wo funu ma de hyeye so the fact that say physically what am ni padua na firi on spiritually on fa wo wo dia yeah wow baby a wo patam wukuku nkaka nyina efiri honom ni wansi wachiri kwan obeba Ghana sika 30% eye sika honhum mu no eye sika esombo papa wow betimi di 30% asɛ wo life eti nipa wanhu se nkomo na yedi ye no ne wonamu no ade no nipa ne bayibu aye kraman ya wode ha no so nkopa be setere so obenya sede ana sede be yehu amawa ko ne kopa tete sika ne bi okay ana wanya tete sika ne bi a country bi a wo so bia no okay pe eye queens mako 3 okay efaka eye bese no ho fashe wo pilase okay usumi ase yeah usumi ase nyame nhira da so nansa okay de bia wo ba be da bompaye sa de bia ekoso life bia ne wrade na nedi emfa nkyerem and wo be hunu wow ebetima ba se kraman na kansa be yi ne ho adi yeah e de akyerew and kraman a wo kasa obe kasa because wo de na chi wade akan e de aka no abuja for me chiache obi akwaba e de by Grace TV so this is actually ampo nyanko part no so ya obi ho ye message so be kan ho na wa like na wa comment na wa share ama for friends when you be a share obi kai a enche ne be twin komo e de fa sunsun nsamo de ye fa ni se bayi e wa bimam ya ye komo de ne di ho a na bi che se o wi ascribe bia na bayi ni ho e hu ni ade ma so fo mu se bayi ho ho ade bi wo ti bia ho ye hyembo so the mokai na say yen to so yen twin kon yin sua de from say the offer to so me gbon ne e be din komo offer to so me so for my tell say abaye timi dan won hom ekoti bia bebremu emwamwa hodo bebremu ansa na mo timi akoye adwuma ne e be din komo fa kwan abaye fotimi dan won hom say aboa krama say bio na okwatu edi yaw ana say kodi dwuma e de fra yaw amane yeni brother sa na bede kwa no say se aboa krama ya wonam ho
sunsun bi na abɛhyɛ no mu na sɛ bɛyie bi na ne yɛ adwuma yɛtaa hu sɛ yɛn fie ne yɛn mmɔnten so bɛyɛ sɛ dumienu bɔ ahomahyɛ so ma wɔtena nkraman ahyɛ aseɛ na ɔmo po wɔn nyinaa na yɛsɛ bi akɔnfoɔ na aba hɔ anaa ebi kɔ amesrɛ meka sɛbi wɔn ho yɛ ka wɔn asɛm ɛna akɔwura mmoa no mu ntia wɔyɛ saa ɛna ebɛdi nkɔmɔ wie no ɔbɛhu sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa kora nti ka me ho na mema sɔfo akɔ aba yɛntu ɛbɔ asɔfo nkɔmɔ na biribiaa ɛnyɛ asɛm sɔfo apo mbɔkɔ deɛ nyame adom yɛda nyame ase yɛhyia yɛakyɛ ɛnyɛ easy pase biribi ɛkɔ so kama Mr. Adom biribi abɔkɔ yɛda ɔbɔ adeɛ nyankopɔn na ano yɛbɛhyia a yɛhwehwɛ nkɔmmɔ fa kɔka nsɛm bebree na m'ani ka mo abɔ so bi afrɛ me bi akɔmmɛnti wɔ comment sɛ bisunsun mu asɛm a wɔka nyame de atom kɔ nti yɛn kɔ so ara na wɔnyɛ nkyerɛkyerɛ na nyame bebree wɔn ɛyɛ amanneɛ mu a nyame bɛnam so ama ɔgye no fa ho deɛ ayɛ ɔmo deɛ nti yɛdi kan yɛda ase nyame hyira wo paa yɛda ase na ɛnɛ yɛba bɛtoa so bi mofɛ to so wokaa sɛ abaifo tumi dane wɔn ho ɛkɔ tebea ahodoɔ bebree mu ansa na wɔmatumi ayɛ adwuma yɛnhyɛ ase mfiri onyame te sikra na deɛ no okay meda ase sɛnea last make us episode na ye share ye okay the kind na before that me enchi ahwefo because all the 2 minutes o mo share no mo share a na madwumadi no ekoso okay one thing na wo mu se de bia meka de ne meka ye okay say teachings we na ekono ebeboa bebree okay because bebree wo hono ma na ko mo hwe se mo benya bibi sei but wo ma nya okay enti afi ne nyankopon de mmere na ayeden aba ye kire nkrofo na ebi omani e wo saade no ana we se no so ekoso na ye de ya nso benya obi a ono nso njindi eno de ye fat Thomas wo ba bia enti for Thomas ana wo ba yeah enti eno de e wo honom okay se ne na de ye di nkomo no unse ye kyerɛkyerɛ ye edi firi eye abayifo omo yobia omo bosu ene se before krampo se ebia abayifo ebetimi adjoin ni group ne na sefo no ombe yi kandifo ombe yi na assistant ne na sefo na ye kyerɛkyerɛ ye se omo fafo junction ena afin so no eye dua tenten a ebi esi kuro mfimfin ana kuroti ana kuro eto omo tai ebezi ana omo jihia wo honom na omo de ye omo meeting afi eye sumina so eye ball so ni nyina ye kyerɛkyerɛ saade no enyina ye kyerɛ mu ba besi se impo se kokoba se abayifo kora ampo no se omo beyi kandifo se nipa we se kora ampo ne beyi kandifo enye so mu 15 ya se bia wo na de adwene ne baaye se inform group nti mu 15 ya na de ama ente sa ba do mu hwe wo bi a wo ye adwemfin ana nani eden wow yeah ewo adwuma no ho no mo make sure say nipa no eno mo di ne besi so let's say for instance say dey no make say nipa 12 ansa no ade so mo nya 12 wa wi ansa no mo be start say ye ko eye meeting na omako and me kira 12 ni die ntira because on say eye ade bom ni aba be hu say we tifi na afo pu ani atoye eno mo kokohia nso mo hia 3 enti 3 do mo chihia 3 do mo chihia na obi a face yeah wow eno ntira mo ye saade no and aside that no omo wie ni saa wie no na afi omo make sure say omo be yi kandifo na kwa omo fa so a omo di yi ni say omo assignment okay say bia ye to ye ho de agum e bia ye de 3 days ye de 1 week ana abosome ye de pemoja is here nipa moja let's see kum nipa a good wow etibu ono ma omo hwehwe nkwan so accident bebra ekoso bebre no eye meka so omo dwuma ni bi wow aha etu omo hwehwe se e bia ye pe nipa emoja okay so let's say bia se ankore no mo di besi ono ma days na wo twa ana month na wo twa no okay wo a wo betimi wani bebere a wo betimi afofele wo de na ye ma no chese wo se nipa no wa kokuduro okay eti adwuma bia ne assignment bia de be ma obia no you will be able to do it okay ansa no mo de ama enye se bi ye de waba ana se wo de adwene ne baaye ne so okay wo na de adwene baaye me wa nso ne bia na woni ani adi a obetimi de adi bone okay eti saade ni nyina ya ade a omo ye ansa no mawie ni nyina no okay omo yi panyini omo yi na bedi akiri okay enti ano so omo ranke ye omo ranke se onipa no se ye moja se ye bia yawe bi ene to ya yenhwe se ne odi kan ne oto so na afi yemfa nisi ye ebi onom so a omo hwe ebia area honum okay empuntunuma bi a ekoso ana se ebia let's say sofu bi a
waji din e wo hono mo pa yes okay say nipa we say ye nyina ekoso na hwe ye nkomum yeah so we go one after the other we so here's a coin base what oh o metimi da fa adwaman so yeah so o metimi afa obi so say bia o mo ye ma o metimi afa e bia oba no o betimi asedisu no na adane ne ho na akosedisu ya yesofo no ni nyina e wo honom o metimi de fasika so akonya sabebre eno metimi e de fa so say na be ya the end of the day no sofo no obeba beto mo trap no to otomo wie no munya na that means say wu nipa no wani eden enti e betimi de wasi enti ye ni na na ye moja ebi ho no mo de fa konya sa wudo bebre enti mo wie ni sa no afi ansa na obia esu ene ne ban ebi ana me ka se Kristo sum na ye sum no asofodie no nyame frɛ wa ye woni ma bi ho no ma nyame sesa wo firi ho but ye ni nina because ye hwe obi ti se eye Paul mina no ye so no na nani adiyan kasa and after say nyankopon sesa no na ofiri Paul mu eba be ye ofiri so mu be ye Paul no we say eni eden eni akukuduro eni akomaden dia na ekura no mira no hunu Kristo no sa akoma na ana odi wura mu ana odi kanyame asem eti baabi ya se Paul nko no eho na obekọ sa na bayifo no mote enti sa at the end of the day no ye hwe omutimi hwe kurampo se o aboa we say naturally no we you obi a wo penasem enti because wo penasem ni nti no okay sa na tie dia ene wo betimi afa so na wo de aye wo bayibua and bayibua bia so no e wa ade a bayifo bia ne bayibua no e wa ade e beka se bia dia animal pet o se dia e wo ade a wo de kan ho ansa na wadane so na wadane afini pa akọ sa ade ni mu and wo ban so a the same when you say dey na me ka asem bi and when you say obi da na bia wo yi ne honhom firi ne mu na let's say atams na no mta da ya say abayfo odana is na ni hwe so good sane be ya oba spirit no ebetimi aba be hye ne mu abutu ne so ade odada na ho be den na eno ne yedi hu nkomo no enti say obi was ani no na say later on ebia okoba bi we say dey make say obi de eye achiwade ekwo ka nipa na oba ye na ontimi wure ye say obi awo ebia say sunsum no don say nipa we ye bayifo wakoba bi yaka o we ye bayifo ne won ne dadem no ye bayifo we yese ya me kire wade we dey say teachings na e be ye no one ya ba no enye easy one is say yeah spiritual warning yeah ana minimo obi nso a nipa mako 3 a we nya enye se bia revelation and enye daye physical omusimu pan I had one call ana enye Ghana me my interviews ya ba unko interviews ana foreigners frame ya omo ye Ghana for yeah before man and God it's your omo no more to one yeah hey eradu me omo before man and God just say my interviews ya ebia interview ye be ya ye de omo kire ne burofo digu ase subtitle no say video bi on my interview bi o me ya omo the subtitle to ase yeah but subtitle bi ana e bi ana ase omo from Ghana for enye Ghana omo ntitwi and also omo flame me tell me warning burofo baako flame e tell me warning ana no achi nso Ghana ha se ye nipa 2 as what to one de simu baako firi akra eba me wono mu Kumasi o dey offer so oba wa yeah to do say bia oba ya there so and before so oba no on say one time aya na de bia me bu be we say say bi wan sample bi ko yi a wosoe wototo bi fie say nipa na oba no wo ani ana me so me wo ani enti nipa no wo fra me obi on ma wo fra offer me kwa won kan asem kura na me nim enti a wo fra enti wo fra me no now before that ni me di Kenya revelation say sa week ni mu no amanfo ba beto one yeah eti ko ne ba ye ni minya signal ni say eh sa nipa we say do pretend ya na o share that yes obi first call ni efra control land ne de enipa ni ba straight onye bibi onye gan onye bibi ni wo ye broni na to can say o say ankasa asem o ka kire me ni say
me minima de me share dan te professor okay ba wo kan meti that's okay asem o ka kire me ne say ohwe eye me teachings bi awo by Grace TV and teachings no twi na America wo se kasa na America ne ye kasa eye ote but no nim say I was talking about eye witches and witchcraft I should let it be my first and last. Wow. Say me expose this secret no. Enti de bia na me ka say me empale me say e bia me ka asem bia me di metirim. Ebeka. Wow. Asem bia me ka bia na me sure say dey all kan no kwe. Oh yeah. Me say pako obey for another. Anya so obey we ye bia. Brody be. On say dey ni me kan ye. Wow. Say abrofo no. Omo ye na ha say omu yesie. Okay. Abrofo mu yensie. Mfam be yen. Yeah, cause omo wo eye in a year no omu wo months bi wo ho no ma within the year no omu timi yisi wo no ko America omu de okay ko Holland dia omu de ko UK omu de a eduru ho no ma omu celebrate sa adane te say na Ghana for celebrate Christmas wow and Christopher celebrate Christmas and your first and last time I be yes measure sa teachings no and here there etu wo ka sa chere na mbusa ansa de ntino wo ka sa asem wo ka chere me ne say me expose womu. Oh, okay. Because there are some do's and don'ts. Okay. Be awo omo ho a. Ase me call eho. Me wura honum. Okay. Yeah. And what kind no so me be hu ni ye concerning na ye places. And ye nipa dodo a omo be hia. Oh, okay. Any assignment no. Yeah. Eho na no wo kasa e de wura. Okay. Ghana for de no so me kasa ba ku fira kra buy. Ono so the same thing. Oba ho fie fisa obaye and o sis obaye no ka ono so buy te say say we are broni ni kai Ghana ni o techi I want the pee ya te say ni broni na some no kai no the same thing and ono so be kai say baby ana me di teaching se ko na was going too far okay dia me nko fa ma me nko fa sa wow e de bia na me ka say aduru mira wo say asofo na nya me de say nimdie no adum wo mu no aduru mira wo say mu bie so okay a che Christians no because so we mi so am fan kire na obekọ baabi a ebia sabio enye urade yeah na nipa na bie so di a kire no obenya gidie wo honom yemfa ne se bia wakọ konfuo bi ho na konfuo na ko bie sa de we so di a kire na ne so fo ka kire ne se ni ho but onu so hwe ne life ma de na ha no etete no etidi na wo so wo ye etu nipa na wo bie nani a kire ni mu a mo de na adwene toto ho ebu kompon ko hwe na chi ni hu se ade a konfuo yi kan eyade edi menya no obenya gidi o konfuo ni it is a lot of men of God o mama maso omo members from na ase efre urade na ase akoba bi bone so now I was saying say uni beifo da na bia wotu na mo akoba bi akwa na baby abeku bi esim say ukunu no woyele no ana wo ba no wo na eyew we say a me kire wade okay se nipa ne da no oda flat se no oda ya e wade wo ho no ma obeye and ade a obeye ne say e bo anadwo be se 3 o'clock am okay like say e ba homache ni yeah 3 o'clock na 4-5 na be ache no yeah e ma ne mo 4 krampo we the fan be say 2:30 okay e ba 3 am ho no na enipa no okay butu no oda ho no ana ma ne nani nchemu sei sabe no butu na on tehwe na asese gabi no nya mai sa ete unze obi ho no ma wetimi da ye say nipa we de we betimi ada ma yatam kura akoto atwe I will be yeah majority of them eyeni na ye napa wow yeah eyeni nyina be ble ho no ma omu wani bone it is a won ni free ni mu a na okokodi ni dwuma na oda flat say na won na pie afiri sabe no nkom bie ni mu dabi okay it is a pie won ni pie free ni mu say na kwa oba sane oda ho no na wo se saa na oda ho na the end of the day no baba be hye ni mu okay it is oba na so adane na position ni saa ebeye den so betime wura ni mu ese no befam awu so there are lot of nkrofo bebre ho no ma o mawu you make us say ye tamomu de kwhye mortuary a na nipa no onwu ye majority of them ye tam nipa because oba ye no na ni sunsum no anu na bebre aya na omuta ye samantwentwen na aya na omode kansem oh okay bebre obu anu o wani
etu owa ni na bia wo yi won na woni mu ne koye no oba ye na osa ba be wura mu biem no oba ye no sene na woda ho no na koye no wanye sa ena se unye wo bia meka se wo awurade bible ana se wo nipa no akọ baabi ni a kire wade a betimi amu ni sa de na ahwe a wo be dama wow me come kire jo so kura de wa ya ba jo so go because omo no mo kwa omo make sure say wo nipa no so ono na that day mo a obey obibi wow say na be ya wani nte because let's say for instance what no yele neda woni ukuru neda na bia asem company for manimu a na bia ahomache ana anadwo ukwaku donsuro ya so wo be say wo ye adwuma ana so oba watenka ba be say wo ye adwuma ono so ko duty ya asem na sa de na ba wutiri mu no oba pre say o mo eto me make sure so me man na ho ato so wow yeah say na be ya at the end of the day no mo be ko ebeba ansan wani aba won so and my men can say we say okay say oda na ebia emema na ya no mon time person mo beda kan no okay fi na ko mu sisa sa de kan say wadaro no who say bed no so no a man must be a first person no down yeah no bana that yes yeah the reason is be ma bia no honhom ebutu ayo oba ne so ene nkura ne so nti se wo akura foforo kura mpa enu nti na anya di akura na tumfimfi na ayo oba no edadan ho na wo maame no that means say honhom bi eba wo be ma no honhom butu aye akura no ne maame ne so enti obedi kan afesi wo be ma ansa enti se oba nso dato a wo ye be ma ema oba emo ntrawo wow yeah gonzo oba bi o ho no ma wada anadwo na opesese bi okoye ne huye okodwonso na osole akodwonso no age se bia obotra oba no be ma no e ma ne ye ma ne mfa mpana na afo enko there are some spiritual principles bebre ho no ma yeni yanye ene na edi yenya eti se nipa no oba be wuram na so oba ye no wadane ni se ya wontimi wuram wow nti ne be ya ne se ne nipa no be pushi na no ofem mo be kase wawu yeah na mo fa ne de ne ko enu nti na tete wonum na eye sukochi adaka a be kase eye fridge mortuary eni honum no se nipa wu a omutimi de ne to wonum be se don hwere eye duonu nan ekọ aduanan wohwe one day ekọ 2 days na bia omotwa champon e de egu ni so because champon no preserve eye nipa na e ma won sei no omotwa de egu ni so eno omotwa de egu ni so omumutu ni sei yo omo dane na ye ya sei because tete wonum no omje sa na emanidi se obu wonum na no wani obetimi asaba wow because first no muni ni ama omudidi 30 enwu se nipa we wokokoma okay enti no mo pere omo nsie nipa ntem wow enti omo be fa we se means bi so omo be hye eye nipa no a omo de eye e champon a e kan se siam weed no omo de be hye nipa no enti omo de hye no na se bia e free 24 hours e kwa ko eye ni 48 hours no next one sorry dia that means wo eni kwan se kwa 3 days so the first day ewura to the second day ni mu no na eno ano no wawu it is ade we say nina ya ade a ewe se nipa ehwe ye firi hono ma na afi ye tie wura mu e wo mommoa no and ye be bo wura eye kraman abo abodon I can say dog unim say what kind ma menhwe say me bibia wo hono ma ya na me pese wo kan e ma eya hwefo no enya bi etie because what kind the book of Psalms now or kasa efa die bi ho Psalm 59 no kasa na verse number 6 na me pese ehwe ade e wo honom na ahwefo ene atiefo hu se ade bia no honom a se bi ye beka eye busemsem ka ana se bibia tesa eye ade a Nyankopon korampo enim se e wo honom Psalm 59 verse 6 Psalm 59 verse 6 there's a David nyom eti aduonum enkon nsa chichemu ensia David anyom ne nitiri okay David nyom aduonum kron David nyom aduonum kron emu nsia o say waboa no hia ma woteme na okari
manamon bra otwen me kra aha enti samoa we se nyina yade a omo boa no nchenku omo bo nchenku so they make sure say wo say nipa no mo bo nchenku so that is the reason why you do anadwo a wo say eye abodom enkraman no mo boa no okay yeah wo say let's say we fie krama ba ko pe na wo ho no ma e wotam bi wo ho no ma e bedura enkraman ni betima ba be ye be setan omo boa no nso ade nti omo boa no nyina ne se wu nipa no okay omo hwe se omo be carry ukra omo be weti wahwe se weti mu odua mu odua wo banbo bi ye awurade banbo da wo so ana wo banbo bi ano odin che wo mo de wow ti de bia na me kasa abrabo na ye bo no akwantu a ye tu no ye woni pa tu pe de me kan ye ene tu kwan okay eye enye oba ene enye bema eye obi a wonya sa akwantu aba na akwantu ni ba ye na won se no me de me fie nye okay eti ma me mpa ba bi mfa me hu wura se nipa ne ko awurade ho so ko konfo ho so ko malam ho wode ne ho akogya okay e wo honom barade nsonsonya na ewo mu ni se wode hu kokogya ba bi na se nye awurade ban ba later on no nsonsanso a eba no ebe chen ye na wo mu no ba wa bo ne ho ban ene wo obi nso akwantu ba ya na sa oko ontwenhwe won wura ba bia so such a person no kan hu se no no de ne ho ko hye ba bi no na abra bo be koso a chen wo de obesia ba ifo bi kwan afiro ho chen wo de enti enkraman ayade a hwere no kura mpo nim se edu anadwo a omo na o kan samse no a wo se on de edu anadwo a wonna wo de wona no wuro so ekasa ewo monten so anadwo de so fiti ase which is from 12 echo ade a omo ye nna ne se so there was a time your first year no na me kasa ba bia na mre bi na metia me ko program a me ba na nkraman de o ma no kasa bo nipa dia ade a chenye na nipa na wu no yeah enti krama po be po bia no e wase wow and asie na e wo no e wo butaye nti a wode ye saade no na e wo agenda na se anamu bi a wo matu a wo mode ye saade no kraman se ye ka se kraman ete pampan a woni se kraman ebetimate pampan eye be se kwansini meka se be se kwansini be miensa pampan let's say be a ye beka se 3 miles okay eti se aboa ya tene kura se dane de se be a kusie ana sa aboa bitimi twi mu ekwa ansa naokrama na ba beduru on ma aboa ni bitimi asmele ehua pampan na kraman no e dia kwa akutresi okay which is best consider be miensa eko nan ansa na wahunu sa aboa ya so no se kraman ba oso anu obusa ho se ada na kraman be ma se wo fia na se e wo hono ma wutimi se kraman na firifie wo be hwem no na kraman na ko be se 4-5 miles onko ye bibia o hu se kraman ba bia so e wo hono eti wo mu aya na omo dane abayibu omo bayibu aye kraman no omo yi ntasem ba ko ni ade omo taaye se omo de eye hawa ade omo de ye ne se bia wo se no omo de be hawa omo ma ware sem be ye den de ma okay omo ma won tena oba ba ko ho wo yo ba so omo ma won tena be ma ba ko ho eti uti anye ya wo be wo wa ha enti wo hwa wo mo a me mo enton no okay ba de mebo omo akraboa no okay enton no omo akraboa ye nkraman no so omo be ka no kole pa so omo ka no kora aware mo din pa e wa busia nim enton no omo akraboa we me kan we so bia ye duana for look am ye duana ni yeah wow so we dey ya tracy aware mo din pa wa busia nim se wutira ye na da busia nim a aware friends aware wutira ye wo tracy busia nim abo se we ewo ye no wa anya kunu we kokko wo ha wa anya yere akoye se eye awon totoaso enu mi bia eda honom because I want the bad naturally krama ya abo a opema opemema
krama ba ko betimi aso se wutira nye ya emema be se 10 and be ba betwa hia no ho so I can remember na mo krama bi o mi fie wow o so a me say enkrama e wo kurum honum be se 10 15 no mo twa hia if you so metim so you fi twa hia if you out of fence wa fa ho wow so mo ba wow o munya hu se wo bie puno na to ka kra bi pe o me wura fie honum enu o mu wura honum a emu bulldogs emu nyangena topa krama different and the wura fie honum eti we say nyina ya dia spiritually no o mo hwe baifu ani ate to the stand say ono onkonkofa bua bia amfa nya ne bayibua okay o hwe physically emu a eye common emu a o mu kali poison and me wi aba ba kire obi a wo ye ne bayibua eye kraman no me be kire na chi wade ye di nkomo ni ma me kire okay and ebe buo nipa bebre amomahu sa abrabo na ye bo no se bie na hokwa okay ade a wo beto ye a ewo din no e ade a ewo ho sa ye we se nyina ya ade a ewo ho nom okay ye beto ye na ye ade nsonso a eda wo ho a ye so beja ho nom akọ okay eno that's not me say ye penso be free so it is one hunu sa ade we nyina wo bebre be won twetwede e wa abrabo mu krama ye wo fie na wo pe na asem no sa kraman na spiritually ayobi nsonso ebe yibua a wode kutie nipa e wa abrabom okay and omo di omo ye ne se omo on se kraman okay se enkomo bi on ma media me pesa ahwefo na nkasa edi ho dance no mo de toto eye physically ehwe okay kraman be ma aya abura to the stand say emfa won se wa pack V8 esi honom okay krama be ma ni twam no wonya ba bia nkonkodwonso bonso duru ho no pe no aye ne nan sei no adwonso gu tai no ho okay ni nyina ya dia spiritually omo ye eti ade bia da ya de papa bia no omo be make sure say omo be sere no omo mpa de papa okay and sankrofo no ana so omo ahwe omo hu ya omo ta benya namu yare a ne ko eden omo obayibua okay eye nkraman no omo de kutie nipa no so okutia wa wow na so de wodie no fa ebia enamu a se nyame ahu mo ba obetime nya namu yare a ne ko be yede eti obi ho no ma wo ba bi ho no ma wanya se bi candidiasis wo treatie a enko de bia na se bi nka firi na se ba wonya be ma onte but at the moment ya be ma be ba na akwam se wo be boa no na one ne kwose one ne kodepe na saade ne ba ni nyina ye nipa na oye woni ne bayiboa ye kraman no e no de saade no ye ye woni nipa bi wo no nso a wanya nam yare such as ebia ye HIV AIDS okay woni obi ana sase mo kan ye no correct oh yeah me bia ba me honum that was 2019 2020 nipa no obi ana woni obi ana wanya HIV ano na kire se wo hu bibi wo ho enipa ne betra manim no a ye bom paye no me ne bom paye for cancer ena me hu se omo de saade na man okay ena me ka kire ne se ade se ni se na me hu no se o ba na kanasa na no kurampo wode eye resource na omo de man hospital no wode aka wo aba test ni bibia ena wode kire me se he my tunwa na mo tu ade na hana more than best 10 years ba ko baaye no ye nurse ni okay na yie na mu ana ba ko so baaye no nso ye nurse ni ba no ye aduane ana na eton okay eti sankrofo na omanya bia omode no enye se woni be ma ni hia mu no because ade a e ma ni ye nwanwa ne se say ni petu ni na no omo na omo partner eko hospital akokọ ye check no omo ye no e mema ni bi omo de omo wo omo so ni omo anete so there was a time ba ko baaye ana chese na eye me nwanwa spiritually de ni mahunu ba na eye me nwanwa physically ana waka say before kurampo so akọ test ne kurampo no no di kan ne be ma na hie kurampo be 3-4 months ana be ma ne de call da bi a wo ye ne galamsey okay ansa na be 3-4 months ni mu no okoye test
amena hu se na won no frɛ be ma ne baaye be ma ne baaye be ye ne dia negative omo ko baby be 3 oba ne ye positive be ma ne ye negative it is ankrofo no na majority obi a obeso daye no obi ne da me kire wo mo a omo be yibua aye krama omo de ye ebi no okay omo dus a omo de hanipa no ebi no obi a obeso daye no obi ne da and measure that per time ye treat this topic we say we secret of riches now ye no a ye be share that ba spiritual marriage incubus and a succubus no ye be share dey wuram o aya na times ni nipa be bleje na de ne say spiritual marriage be a spiritual marriage ye obi on ma bayifo na de ba ye obi ankunya wo fie abosume wo fie ensu a wo fie ana afen sonson patem honum be ma bia woni na kwa akohia ono so timi the spiritual marriage ba oba bia woni na entisa na ema ni nyina ba yi no ono yaka ni nyina bom etobu ono ma ne spiritual marriage ni wa ko enko si wo ahuni sa de na be ye den enti wo mo a omo de omo bayibo ye kraman ya omo de ha nipa no omo na atams robu a wo beda na obi ne da and sankrofon no beda na obi ne da no omo ta ma ne yare ye nemu yare such as gonorrhea syphilis candidiasis yare bi te say HIV AIDS ya mekai ni nyina ya ade a ye de ma wo mu obi onum nso a nipa ne no wom ne ba beda wi a etimi ma ne fon pa ye wodi mo bi onum a wo ne wo beda age se obu nsa wow etini nyina ya ade a omo ye sa nipa na age se obu nsa ansa no ne wo beda no omo aya no mo to fibroid ene ma wo mu enti sa nkrofo ne ye nkrofo a aya omo hu sa de na afi omo menstruation period no ahya se atwetwe se ebi a 7 days na afi etimi ba bedu 2 days 1 day 3 days na atwa enti omo bayibua eye nkraman no enema we se nyina ye niema omo de ye akuti anipa ono edu anadwo a there is no way so be monya sodwie baby a wo bia wakase obeba honoma obeba ana baby a wodi ade na kohye bia because ono wetimi smell ade ati pampan ko akire ntimi ani owo wow say wo kraman na say kraman wodi ne ko wuram na say wache pa there is no way say abo bi ya betime dwane agya sana be 40 be for aka boy kraman wetimi as ehu abrabo nko ade e koso o betima say we life and what kind twere na dana meka say bible say ni obi o we ni bone aduane it is one hunu sankofo we say nyina kraman wetimi afe egu honum owia no asan adi atafre etini nyina ya de a omudi ha nipa e wa abrabum obetimi adefe wa apusi utie piepie utie de akwakọ wura baabi owia no wanyaw enipa no na eye wo pa ba later on obesa so wonsa no de akwakọ wura baabi a omune na ye adwuma because abayifo no normally no ebi wo no ma omo wa asofo mo no mo ye adwuma oh yeah asofo bi wo mo ya abayifo ase sumne ha ni twaka say the bible no nkyere ha na I say anope masra ai ejankuto me mo sofo no kro dedie oso na oba bobo mpa ma se bibisa o ka se nyame ne sa kan na anya bibisa em say current beef bi as afi na o se sofo bi wonu an ka che urade se won frɛ sofo no because sofo ne de nyame frɛ na yene mom ne nyame frɛ no ɛna onu ajankuto na nyankopɔn kasa se wo frɛ osra no enti e woni pa bi wo ho no ma nyankopon enfre no but wonu ahwe ni bere ene se bi se ne bi ye adwuma ne ye a ekoso na ana dey thought say ne wo ye adwuma na ekoso na bia apo ene wo de ayeye but obi wo hono ma nyame betima fa so abrese no na bia waba be sesa wabrabo etini po ne hu ni sa pe otimi fa we se mi susu say ono so ebe frɛ no ho ti sankrofo no na times no aya no mo di bayifo bayie aya adwuma no because ya osofo bi wo ho no ma wo ye bayifo wow naturally na kan sa wo ye bayifo ya otu anadwo otu anadwo but wo ye nyame adwuma
and what the Bible about town. Abe phone nim say we dey nipa. Oh yeah. Eti adwuma bi wo ho no ma. Meme nim obi a. Wonya case. Ah na ye yare pa, yare no na ba yearly. Afi bia na yare ne ba. Ana mo de sa nipa no ekokoma sa wosofo no. Kudu bi say okoye no. Ono mo call meka say omo call agreement. Ana oka tell say sa afi na yare ne ba no because na wo month ya na e ba. Okay. Sa month ni mu no oba da yaade. Say wo mo nhebo. Sa month ni duru wo sa afi ni mu a because na aka akra bi say duru. Say duru na sa ama ade say na obaji wo mu. Okay. Ana mo je penen. Sika do sopu. Ana mo je penen. Could you believe say month ni duru ya na ade na ama. Wow. 1 month twam, 2 months twam. Ana mo ko daase ewie ye. Omo daase wie ye ne peni 2 to 3 months. Ana pan ade ne sa ba ye. Enti later ana famwa no mo call baby. Eni kokosi mu say enipa no mo call no ho no mo no. To me be say no de ye adwuma. Enti okokosra ye. No no ko fa no sra. Ye, okosra fira busia na omo de sa ba yie no. Ha no. A omo ba yibo aye kanaman no. Omo okos sofo no kokosra efira omo say ade say no omo de aba efira busia ni mu. Enti sane ba ya ono be gidin na ne din be kosoro nti no. Osra set time no omo de yare ne to no so no. Omo twim. No no so nye ne kakra no omo daase. Ha. Enti de bia ya na meka say enkrofo bebre e won twetwede. Krofo bebre e bre. Krofo bebre e wa amane mu. Enti sabi baby ono ma wo wura obewie no no anu no ho. Okay. Enti de bia meka sa me nyame afa me so se me bie wani. Okay. Ajekun Francis sha se so obi Ghana fo ani. Ani ye try to say ye penaku. Aha. No so me kire first one ya na abefo sha se be dia physical course. Wow. E no mo frɛ me. Mo abrofo na. Yeah. Enti me bie wani na se unhunu se won kire na ye dia mo wasɔre no. What na kire ni mu a still ne ma sei. Okay. Me pese me ma hu se bibi wo wiase. Okay. Nyame de sa dum na dum me. Wo ba me ho ye fine. Ba me kire wo wie na se wo so wo gidie wo baabi. Na se wo be kwa a me kire wo. I just want to open your eye. E wo niam bi ho. Me nya sofo adufuru pe. Okay. Me kire wo ma hunu wie na se wo wo baabi a wo kwa a ebeboa wa wo gidie wo ho akọ. Ne wurade mfa ne so mwa. Se me anso na wo pese wo ba me ho. Ne wurade fa me so boa wa. I am ever ready and my doors are open for each and every one. Okay. Ewiase aye wo no bibi wo wiase. Ne woni bibi ni no bibi kunu. Yeah. Wow. Okay, so you go to komo ni na fa sabi abaifo ya on de wa krafo e kramai. Na so fu chire mu ase de wo ye no ya na eni nyan. Wo se the kramai ti mu hu ade na e wa chi coat bi ko ba. Sa na se wan ka obra mo se ye se abaifo ye se de wa catch on. To just be true am I no question. Anya ade bia na wo beka amanate. E wo tirimu dia. Why direction na wo hu ana. E wo tirimu dia e different. But wo mo bibi se monitoring spirit. Who say na make us say before your spirit bia. Okay. Spirit ni mu nyina wo mo na ye ketwa. Oh sir. Ba wo mo hu bruta. Wo mo wo wiase. Yeah. Okay. Wo mo ye ketwa papa ba wo mo hu. It is one hwe ya ade na ye ketekete no. Saadi eni betimi akọ atia wo. Because mo monitor spirit. Ah mo monitor niema. Kwan best no monitor niema. Then me can be wa ha say so mo de wo geko. Okay. Yeah, aye efiewura no. Ko tere na e friend tata da no. Ana ebi wo nso a omo de ententan. Ada ye be wura mu wo because ananse nso no. Eno nso abayifo no. Obi wa na bayibo ya ananse. Wow. Yeah. And ade ebe wura mu no ye be ba na ye be wura mu akọ sa side ho no. Unsa nanse wo de ye be ko sa side ho no. Enti ebi nso de ye ntentan. There's a tintan bi to etimi ba wo fie no. Ebi nso aye monitoring spirit. Ah wo tie hu nsem. Yeah. Hey, papa dey see wu. Me say ewi ase aye wo no won. Because me ye teachings we say bi emile bi. Ana why because apart from maybe South Africa and maybe Africa countries in be 5 bi amakoko aka won
menko Europe ana menko America ni Asia countries ni bi na obi flame me from America and work catch them say anya nipa ba akopre kura mpo one will be free me free honum and me say course be to be so free other countries also by Europe so me na omo free ye no asema no we can no ka America ni kan o si fi awo no okọ ohun na nanse da okay e wo honum but we didn't be say week ni no wo hu na nanse 10 time e wo fi honum and once nanse 10 time no ye wo ma hudo tu ye wo ba ku wo honum a yellow yellow pa eno de say ye ka won sabo hu say ya na so mutimi o munya sa nanse 10 time yellow na be say 10 and 15 kabuma o metimi da chiche won sa say untimi ntim musa nanse 10 time so easy so beti ati yeah but the yellow one no so munya na kase be say 15 e ka won sabo hu say e de chichire wa e te say de handcuff ogu and ye white and so white na aya na yanketenkete a normally no wona ma na so mu no ye wono so wo honom okay and yellow no nya common so wo behunu wow so all these monitoring straight in omo wa omo show na mon dia wo nya se mo awka especially course wa wo beye yeah it obi ho no ma dana me ka say otimi ye call edem ono nko ane wo ho ba wo ye call na se bia obi na share ne bo se bia meboa wa enipa ni timi ka kire ne se asema me ka se meboa nka kire obi anu akọ kire obi we also won kan ono so nka kire obi a wow wo ba dwine wo adwena woni se asem we die me mo so nkire obi a ni na monitoring spirit be ma bi timi hye wo bo oba bi timi ka se o ma te proposal na se but later on no oba ka kire so wo nya obi wow minimum obi akọ so ne da ya wa hye da threat no ankasa aka kire ne se wonim na be ma we sei okọ no hu bi mu obeku no wow yeah it is sad you win na ya de a abaifo ye sad ye but this o mo hu ba bia wote ansa na obi o man tinta na be monitor wa na se we bia be ka se obi wa free na busu afie mu be mfie dunie obi ani na chi akwan ba bia ana it say wada eno na no mka na ye mesere asofo no be ka se o abaifo so betimi aye o this be a onya information free ho ba bia wote ne ade na sa na manfo ka winim me shia this week na me ye program okay me ye watch night okay ti me wie na me dia begia me na before was it me say Monday no okay Monday Tuesday no na ya ni obi hia ye ya nipa ne ani ni hia ye no na nipa no wa ani okay ani na ne ekura no no enya ni papa na woni ma sema nipa ne kan because na akwa ye te say counseling and nipa ne ba ye asema o kan ye ne say wono first na ne ye ka say bayifo ofuro busu ma na otimi ye wo o say entesa wow yeah and me busa ne say adenti ne wo kasa o say wono si wo hia wo na so hu ye na hi a wonya busuani ba hu ye na hi pe wonya kwan ketua bi wo ho probetimi da say wo yeah busuani wonya busuani eti ya wonkofo bebre ho no ma wo hwe video etu wo fo na mo ani na ho because awon wo matwa ho ahia ewiase we na ye wo no wo me di wiase we sesu ne ye bonsam nyame di ne wa de yina so yeah ba bonsam ankasa ne ye ra yi mu no wo ruli eye wiase wow yeah eti hwe won tade hye mu ye because obi person okutia wa obetima fo atade so e dia ku atia wo wo se wotimi hia obi first day wonim nipa ne da ba hu na obu afu obu onso hu ni da ba hu na no ani age no ho ni na ya de a e wo honom eti wo ma ya no mka se o enipa no atu afiri na busua mu obi ani na chi akwan tie ba se ombeso ye tia na ade ka hu se wo fra busua mu abusiam ni etwa wufunu ma de sheye so the fact that say physically what am ni pa bia na firi on spiritually on fa wo teach where they are teaching wow it mean I will rather advise those who are watching this interview say e be ye better so betena busia fie ni wo yi honhom mu firi busia fie na wo de physical body atena busia fie dan say
Ube you physical body free busuafi na honhom wa busuafi. Wow. Yeah. Na ye bede na ye honhom afiri busu. Eno ne asem no. Yetimi yi sa ma. Yetimi yi. Akwan beso. Ano ye Bible. Okay. Yeah. Obi timi kata nachi. Okay. A wo pe na hunhu ni da. Because you see aye di nkomo sisi e. Me kire wa de illustration bi wa ase. Se esum wa ha. Na ha nyina ye very dark. Na ehan wa ha se ya. Light woni se ya. Okay. Niye wo han ni mu no. Ene wa wo sum ni mu no. Why na pen yonko obehu ni so easy. So the all hand me be hu simple. Good. Ti wa wo sum no, it will be easy for you say obehu ni wo han ni mu. No correct. Ba ni wo han ni mu no, e be ye den. So obehu di wo. Yeah. It will nipa bi a wa bo no ho ban bia na esa na tie. Enipa bi a wa bo ho ban bia no. Oh han mu. Yeah. Okay. Ate say wo hye sum. Wo hye sum okay. No obi pa wo ho no wo hu. Ti obehu say obi gina ase so okay. Okay. Eti nipa na de na wo hyehye de aba no. Who se nipa we or to ade ne de aba. Illustration. Okay. Enti that me de yemfa to ho. Okay. Okay. The father say make us wish sum ni chese sum say just hona mu ade yemfa to. Okay. Eti san obi a wabo no ho ban ne sibitie. Wo abusia mu. Okay. Abusia na wo mu timi si wachiri kwan. Because ye abusia bi wo ho no ma. Se wo de eye abayisam no kura mpoto nchen a. Ye abusia mimi firi nkunya fie. Okay. Me dia metena kunya so. Okay. E ma ne yeye. Otum photo prema hene. Ne nana ne me. Oh, okay. And abusia bia nkunya wo mu bia no, akunya tuntum na mete so. Me se mete so me nana te so. Aha. And because one chire mu sa obi o no ma. Yes. And one time na me kan say akunya bia afie bia nkunya wo mu bia no. Omugu nsa. Woni de bia ye mo wudi. Okay. Ya ma o ma me din. Ba ye bebo maame bi din. Ye beka se wona nana kan so a. Okay. Ni aboni din. Emergency. Emergency. It wonu nso nsini mu no. Ehon na wona na o maame firi. Okay. Ana won nso ofu metia o maame de so. So probability say ye bo wona na din no. Ah be ko maame so no. E be ba won so. Okay. But what you say? Okay. Eti wese nyina ya ade a enipa posa nyema wese nyina. Ekutie nipa. Okay. Ewa abrabom. Wo de baba ifo side nso a. Eno nso no ye wo ade bi ho no ma eye generational problem. Okay. Generational inheritance. I want to attract so. Yeah. Okay. Ade wo ho no. Enti obitimi eye se contract na wo je ye no. Waje contract no. Ese ebia wo ya kwa akopim ebia 50 years. Hey. Eti 50 years na anu na se wuwu a obi bra beto so. Yaje contract no e de ko. Another time no foforo beba. Okay. I want to so nyama nyina wo ho so contract no so mo de masa na aje se years no aduru. Ansa no metwa so a o metwa so. Okay. Eti we nyina ya de a edi ni penya e wa abrabom a se wan hwe ni ye no wan pa baabi amfa wo na wuti anhye e wa wurade mu a bra pese wo tete wono mu saa obi etu kwan obi won so wontu kwan wo ga na ha sei. Okay. Ona de bi odi ne sabe so bia na ye basa mesraw ewiase bibi wo wiase. Oh. The father say won jindi sabe yie ntimi ye wo no eno ma ba yie no emfiri honom And the planet the two year kwan free ho. Wow. Wujidi o wunjini ndi o yo hono ho. Ana wujini di o wunjini ni o eno nkyere se wontimi ye. Wow. Ade e betimi asi ano kwan ne se wudi twaka bi ebeto oni ne ntem. Okay. That we see on and fine. Okay. What is a year protection? What be born ho ban. Na empire bot me see on and empire bot me see ba empire bo bia na wo se onya akwankyere. Yeah. What's that? The Bia, why was your mom power? To be also bomb pie the Bia will be. Empire be anyone more Christo ni be ba akwankyere nka ho. Ya Christo for your problem no. But you don't see the company be. Yep. Make say problem be anyone me be solve a akwankyere nka ho. Sir. Yeah. To bomb pie no kwa solve. Wow. When you say aya na times no Christo for say we ka sa akwankyere a anu mu ni say de hu bi. Ubetimi abompaye empaye na wo boye no
that particular moment na be bom pai ni be wie no e bia let's say for instance e bia wani yare ewurade timani mami ewurade timani wo bom pai na bia wa femada okay wo femuda na bia obi aso daye na wa ka che se fa pure water baako na bia fa hwe honom na fa wonsa e kan so na agu fom no na fa wo huru wani mu sei wani beto be ka say daye because of bi ama me kan kire okay eno dan chanso so a obetimi abompaye bewie obompaye no e bia be 2-3 days bia ba beto so wona ma na bia wakwakohia e bia akora bi na waka wahintasem bia eye wo prayer request na wo bo wompaye no no ayi gno okay eti we nyina ya akwankyera a wo honom ana de bia ya na meka awa abrabo mu abibifo titiru okay menka se Ghana fo titiru anka sa omu ye stingy okay pepe me come chiro now kasa the reason is say Ghana ni ya na adwen say obebo mpaye ana me fan say bia Africans ankasa okay so ye na adwen say obebo mpaye na empire na obebo no because obi flame ena enipa no nso okay onye Ghana ni aside omo flame na me ka say omo yeah aside no aya foreigners bi frame a omo so ye Ghana ni em se omo ye se Cameroon se Kenya Kenya ni okay o frame no asemo kan ni se won sa na me ka se me ye hwehwemu anything concern spirituality bi an and o kan na me se imagine day born ni date of birth na ni se musika asemo ka che me se Kenya ho de omo nye sa ade no oh okay ana mbisa an sa ade o se omo kokonfo no ho no ma konfo ni hwehwemu wie okay na se me ye konfo yeah me yosofo yeah the reason is ye won krofu bi wo hono ma ewo mu tirim se mpaye na wasum no obebo mpaye na me se me bom mpaye wa de bia ho na sa no yie ma okay I have to stop it oh okay yeah we was bom mpaye na 10 years onyanti nyame ne ano ne problem no okay se wo bom mpaye wa de bi ho na sa no yie emma ebe ye beta so be jam mpaye no okay na wakwa so seed ko bie wo nsem wo mpaye no ho ni yehwe ya wade bi ho no ma ye mpaye ne bie kwan okay ya wade bi ho no ma wo bie wo nsem enti ade a seed sowing betimi aye afodebo betimi aye no mpaye ntimi nye okay ade a mpaye betimi aye no afodebo ntimi nye is bia wo de je it is one more mpaye wade bi ho na sa no yie ma bie wo nsem ni yehwe ne yebesi it is ade we nyina ya ade a enipa ignore sa ade no and ya afa one channel ade bia ade we se ne ani yede esi so enti bayifo no se watu afira busia nim ade wa busia nyina na o ma nyina afiri honom obi ho honom o se me ma enko ma busia mu da eye because de bia wo ko honom a eno so mutimi hunu niam mu ntentem oh okay but ebe ye better say o ma ne nko honom no o papa no obesi wachiri kwan okay yes o ma so beto je okay sane ebe ya because I want the kraman ekon wuram me matene kura se da okay wo betimi de kraman akọ be se ebia ma me mfa ne nyina hours okay ebia mo be nante be se 6 hours okay na ebia mo ko hunting mo ko forest akwachi nkusie ne sa those kind of one be se 6 hours na ebia kraman no wa yira kraman no wo abefie okay ba kraman ne yira da obedidi mo abefie because kraman no at cent it wonim ni wura ne ho pampan okay enti wo be hua ne ho pampan ya 6 hours no ade atresi abefie sana be 40 before na ka why kama yeah baby awo wo patam wukuku nkaka nyina efiri honom ne wansi wachiri kwan obeba wow eti kraman no ade a waye ne seso wonam a na se bia woni ne long journey na on pese na chiri ba yira wonama na odwonso egudua ho wonama safaros na woni ne nama wo se okokakra na wapeja ne nan na odwonso egudua ho okokakra na enye bibia o wode ensusu eye kwan no because onim se ebetima ba se kwa mo okọ no ebia wo ba yira no a wo hu etu obetri si sa pampan wo hia wo papa no ni wura no epampan de ba no
no say we Johnson na or the share kwan no so no e pampan eti baby nipa no wo biada obe hwesiw obe ba beto eti aye nsusu fa adwen bi hye tirim say ana me de yemusa say se nipa no beka ne kura won fa to comment section ase say since ya okay we say onko wabusua mu biom no say na niam asem ko say niam we kire say I don't know say bibia yeah okay wow ya wade na kade e wo hono me wo say wo ye me ni nipa mako 12 a omu nyina afira kwantuo mu e ba meme ho okay obi one ne yere ene eye ne ma ena eye meka se ne yere kuma ne yere nketua mienu ode omu nyina aka ho e ba ye ebe yo omu direction esi omu chiri kwan and right after that you know because me omu ba na buso omu say ada some obusu mu nko ho bim auntie wose o papa ne ye tu kwan kurampo de e ko be se yinie before kurampo se ye betu kwan ne e dika tu akotran kran kurampo be se 15 years wow ani akotran kwantum sunsu be se 15 years so over 30 years ni no ye baga na kurampo a ye nko ye chibim ana busa say upon all these things no woni amasam say na ekọ wose papa fa nyinam yasem eti we nyina a kire nipa say enya kwantum na wo be kwa akwhye wo bete wo afro busuafo nchen na enya no nko na yesa okay ye okwan bi wo ho a eboa e wo honum esi because they in the out mum hu niam mu bebre nso a eno mo se niam fastly okay but ye wade bi wo honum a enam se wo fra busua ni mu no mu ni mu maame no nko a de wow o me haw omo ni mu maame yeah because when nipa bia so you oba so you be mo ofunuma etia o maame okay efuruma so eti normally no se o bo mpa ye pa na maame abusua mu timi kutia eye emofra etimi kutia nipa e wa abrabom ye maame abusua ye papa abusua so papa abusua ye ba papa abusua ne enye komo ba papa abusua a ebe sori etia wo no eno nso te se maame de be tan ya kambom what's that papa sunsum e den cha maame de no correct it day in day out to be as wunya papa o ye papa a wo de ne won hu bebo ho ban a e be ye den se bebo ho hu tu e be kan ti de bia na me advise nkofo se aya o mo hwe o mo papa ye okay se wo papa wan hwe wo kurampo wo wan hwe wo kurampo na se wo de wani aba be hu no kurampo na ye wa fam de fam wo was yo wan fi me dia me so me fi oni ade because papa ho hu mu duye okay at the moment ya obeye sa de no se papa ni timi bie na no na se papa ni nya beifo nko ade a no kura wonpa no timi bie na no e ka se nya menhira wa punishment bi wo no me da woni nyankopon tem nya wo na obeji sa so twen okay ya woni man kitinkiti bi wo no ma enya mpaibo okay onko sofo bi onko gya kwankere me obi wo no ma wo timi frɛ me be ye hwehwemu no be hwehwemu wie ya na maka kire se wo nya beifo na eyo wow kona koma papa sikendi ebo nso mitimi ka kire ne se wo enyo obia na eyo to chaachawo okay to me ba wa aburuchiri ntoma na fa sika ebia 77 cedis e fa to so fa koma papa wow and at the moment obeye sa ade no bo nsa niam ahya sese bi ade ana ko de be 10 years abra wonya no wo ye sa ade na within be 6 months na kwa ahya sese bi wow e de ma enti nipa mfa sa ade we se nyina nsua de e wo na abra bom se asase so aye wo no bayi abodom kuma no omo na ese bubeturo no na bayi ha adwene pa wow na bayi e ha ye party de obetimi ya de esi ana okwan se ebesi ya ni omo ntem kwan sa na na se nyina ya akwankyere nyina ya akwankyere ye wow ansa mamenka we se ansa na ebia be wrap up okay meka sa mekere eye abe wo momo okraboa ye nkraman no okay aha abeifo makraboa ye nkraman meka sa mekere wo machi wade pa ye bese kokko okay because o hwe krampo a obi abese kraman ya ka no aya no mutu kraman ni nwi ni bi o ma we bese kokko no na omo de aka kraman no enwi no mutu ye no ho na omo de atale ba bi aboa no e ka ye no na a season poison no okay say you say ka be foro akonipa ni mu na ka ekum easy no a season no
wi ano kra enti nipa ono ne bayibua eye kraman no de kutie nipa no se wunya hunu nko and the question is how would you know say nipa or the bayibua kraman and international dey so for ho okay enti se we de wo enkomo na ye di no won so wo de ensam na to nsaniye e de ato scale so susu aba be hu se oh ne papa kan yi die media se mo e dia wo de ye bese okay pebese maako 3 o pebese maako 3 ya ade wi a me kire ne wanjindi obeka say ya boso sem okay so you see that you believe it or not you obedi di be ya me nya dance okay tete wonum no ne de sedie no mo de sedie na ne didwa okay anda tete tisika na pondu okay taku sere ko ne na sefo no sempoa mo okay kapre mo no eno so eye sika na yedi okay woni nsa honhum mu no pipa enye variable currency ewo honhum matisa asem na no kra ho yeso ko sunsun ye ni sika ye pepa ye coins na mo coins because tete wonum no coins na ne yedi e free bible mu nyina ye coins enu nti ana Judas Iscariot ko akoton Yesu no koton with coins what does it okay enti me say se me ka se bia me haw na manya ade bia wo de aye me agina so a okay sika 30 pesos Ghana sika 30 pesos eye sika honhum mu no eye sika esombo papa wow let me the 30 pesos asay we life eti nipa wo hu se nkomo na yedi ye no ne wonamu no ade no nipa ne bayibua ye krama ya wode ha no so nkopa be setere so obenya sede ana sede be ye huhu amawa ko ne kopa tete sika ne bi okay ana wanya tete sika ne bi a country bi a wo so bia no okay pe eye coins maako 3 okay e fa ka eye bese no ho fa hye wo pilo ase okay sumi ase ya usun ase nyame nhira da so nansa okay de bia wo ba be da bompaye sa de bia ekoso life bia ne wrade na nedi emfa nkyerem en wo behunu wow ebetima ba se kraman nan kan sa be yi ne ho adi ye e de akyerew en kraman a wo kasa obe kasa because wo de na chiwade akan e de aka no so after that no after 3 days no fa sa be se no ene coins no fa gu nsuo mu fa dware for 3 days ka che wrade nyankopon se nipa bia da wo sa wo kra ewrade nyankopon tete wo no ntem emfiri wo no ba se wo nipa no wabrabo asai ana wo de asai wo niema nyina na wabrabo eniema bia ni ho a ekoso a bo moden se wo ne asomdie sofo be kasa okay ana we say na me kire ye na bia wo so de wunnim ba wo pese wo ye bi na nhunu se ade no ne wo ye me no eye say no tie a eye free consultation okay ko ye sa ade ni bi se nipa na ebe yibo a eye kraman a wo be hu ne life e wo da im 3 days ni kraman wo be hu ne life ya wo kasa wo kasa akyerew ana obeye action bi e de akyerew ba wo de no timi se wabrabo enema nkoye emfa ma ana wo pese wo hwehwe wo hyebirim emu se ne enema eko e wo life mu e bia me kasa me mama wo mu nyina eni se we beye doctor okay we beye nurse we beye police because akra no beto ho no mu na ana me bo ho mpae enti wo bia fall apprentice at one ti mre bi bedu nya me frɛ me na bia ankora no omunyini ya eno mbenyini so abo mo branse ne nyame afrɛ aha enti ana se let's say bia for instance na bia akwantuo nya ankora na kɔ baabi na me ye minya medwuma wa ha na makɔ baabi na ankora ni nya me ka me sa advance wo no ma omunim adwuma a wo mo bɛyɛ okay obi anim sɛ maame ni nim sɛ me ba we die me kunu sɛ we no obɛyɛ there is no way so obeda it ene yenya sa ade no first no so obi be wo ba onyem no kora mpo no atu no ho anamo na wo sa kora we a wo ba no sei ni kura no sei ni obɛyɛ ti ni nyina ya ade a wo se nipa wo ye ti hyebre mu hwehwɛ no ana menka we ntwa to obi ono ma wo hwehwɛ ni mu a oni se wa hwehwɛ hyebre no wa wie enye sa me sa wo frem na aka sa wo hwehwɛ hyebre mu a wo hwehwɛ mu wie a obi ono ma pese wo hu ni sa keke anu sa wo hwehwɛ mu na wo meka ne me hu ne na akyere wo wie a eno no wo ho no obi won so a wo hwehwɛ mo wie no wo pese
oye ho adwuma eno so wo honom because obu a wo person oye back to sender obu a wo person oye protection okay and back to sender no se nipa no nia kukudura yenye wow yeah I didn't say the reason is asam na wo de wano beka no eno na me megina so aye okay se bia me ne wodi nkomo yi e ba san so a me ne nko wo mo ne ye video call okay e bia waka se bia papa se ni na mpesesi eti wo nsam na wo beka no wo ka no adwene ho mienu ya semo ze o beka bia so bebam sa yeah because wo ka wi a sa de ne na me megina so e de aye wadwuma because me pay situation whereby say also be back to sender na me ame de mepe aye de amount na bia nkrofo na ye sa de no na back to sender na bo wo mu na bia wo ma nya nkwa na o makwa akwu se bible so bonu fo wo nya me fa na ya na mo won pa isi na mbe sakra o madwen wo na me say be for sachira enka wo na beto no ho no ya semo go mi ni mo bi a o fle me na ko nipa ne ma ya aka okay wo hima ni mpo tie kunya so wow we ni Ghana me nka country kura ayim foni ahema de bebre fle me and o fle me say why you frustrated oh ya semo ni matu a wo mu ba sa so mu nyina ayi nyame within 6 months o ma nyame dia awa kontu mu nyina ewu ade ma me nso twabra oh wa twene wo nu kwa nkura ne fa so de wuye so na wo se oni me di nkomo ti me hwehwe mu na me ka ne si ye nyina de kire no no e no wo confirm me e no obi san se de ne ye be ye na me se wo ne ho no pese ye ye no no so be ye back to sender ana so okay se wo be ye back to sender dia ene ye be ye video call wo be ka won sem ko meto items na de be ye sa da we hye ni na me pese wo di wani hunu because batakeli adoso ya no ko pa obu on mo be ji usika no na ko e bi o se maye ya enso wanfo ani ehunu nti me se me ne wan ye video kwa menye menji usika nti me ne ye video call na ohu me me nim se me amenie no ana me switch camera ne de to ade no so direction no so okay ene o ka ne obeke na wo de yaw ni sum oh e ka ne ni kwan so wo ka ya ade ni wie ye less than 90 days ipa 3 yewu pa na ade nso arehu mu ne se ono so na akoye abusia ni ti o enti ewu tire ni nyina no na so ka no ono so na de be kom wa kire wo be hwa me aye ayi enti na make say we no o ya dwene ho mienu okay sa asem na me be ka no omutimi nyasu mo won sakra o madwen eda papa me fa dwen sakra mama afem obu we bia wo do no pa but ono na eye o owu won boni mu a obedi ya se nipa de owu ayi enti na me se dwene ho mienu uja no so a enti dwene ho mienu ya se o chatwo no okay dwene ho mienu enye wuo nko a okay ko obu a wetimi ene me kasa wo se bia nipa no ono anka okay eno wo ho okay so ensane me ka ne wo be ka no so nyame de tumi abia nipa ta kyerema so ene ye nim ntia o kan proverbs ya wo se owuo ne nkwa wota kyerema ensem na ne odon ne bedi so aba enti we sei ya ta kyerema we sei okay ya de dome ya de hyira e ma ne yeyi enti ne wo be ka no eno so na me megina okay na me de aya ade ne de amon okay ko teaching see e be ye ne ba ko ye we sei no e kam kyerɛ sofo afle me no wow e kam kyerɛ me nya interview ma sofo mfrɛ me sa da o abasobo de okay obu a wo fra chese there are a lot of people okay asofo obu akura mpo wo se e ka ono kokura mpo na ka me yes teachings wo na asole dem wow emu akon abrochirefo Canada fo America fo na Ghana fo oh enti e kyerɛ se enkrofo ehia sa teachings no enti se na ba wo nkyɛn a emfe ni agro wow yeah se na ba wo nkyɛn emfe ni agro baba ye ko hu okay na ye koi be ma do number na fe wo kyira kwan atutwa obi opese wono kasa bia na de nyame nam so titi opa de nyame nam so de ebo amansan na fatu dwama ye ne fa number ka me da se asundwe sofo me number ne 0247 882 okay 774 0247 okay 882 774 okay your WhatsApp and say your regular call
adwuma anyame na me so eye honhom adwuma de enye ma ho odin but all angles ni nyina okay se menya hwehwe mu na me hu ne wo ho nko ade a nyame be fa me so break okay ana ba honam mu nso a me ye bibiduro okay or pressure or diabetes cocoa how be ma wo be mesa ko pese wo pigem and also natural way they won ho edi sun so there go ya na bi 6 anko okay me na be ma ye nije eni zamrama aha enti ono na edi se duro no edi ma me a eye bibiduro kan ti me fe no na ma fa Ghana bibiduro ni bi edi aka no bra ne nkohine no na me di aye be ma wo me ma sem wo pem wo fom and also me ye low sperm count and also oba ne be ma de me ye oba wo ho aye den eno me ye meka say physically there yare a mentimi nsa eye kompo achacha kwata ena etro kesepa no ba wo henia eno so me ho aduru ne enkrodo aha eno so me ho aduru apart from kompo achacha etro ena kwata ena lastly a yesu kura mpantimi anye eho adwuma kopim se wodi wuye eye jimi eno so me ni ho aduru yeah so aside sa na ma we say no wonam de yare bebre me ho aduru e wo ho no and if na born to jama 0247 882 774 okay 0247 882 774 kuma se sokoban ena me okay ezi abaifo ya afre we omo efra ma odo se Ghana ha ye bia ba ho omo de na be ka che omo omo frɛ obi omo bete won wi omo dabi sa omo ka che se menya teachings ne okay and ezi azu winya ana me so menya aha so the American is yes we got tata okay ibe jan ho ani aha so semen kan bro fun fan chire o mu enti sane ya o mo te first one no aha we so ye dey ya o mo beti there is no way say ye be jai okay yeah there is no way see ye be jai so see be hu se nyame ma enya wagie because teachings we say ba ye no enkrofo a nyankopon anam teachings we say so bio mani no enye easy emu asofo emu sabi omo anaka omo doctrines omo chire wo masole mu enye sa de ni no enye easy ensole bi wo no ma se me bobo wa hase ya omo enye sa de ni ndi but because of these teachings no omo sha access omo je sa de ni di nti wo ye bayifo na sister bra me na wo hwe me a okay me srew why you be a ye okay enkase why you be atoafo jai ne waye no na nyame nam chirechire we sie so ema wagie nso nye ne madia okay na wote waye be ya se wugie mu kakra na akora no etimi bo brama na be ya nke bi be ka won so aya se masofo ye da se pa ya ti ye da for ye de be pem ase asumdwe sofo na twenko ne number na etwa go no mesro fa na friend wate na dia wonti ase how bia uti ase mo wokan a o se minim se o hwem na o se ase mo sofo kan se na mesuma bra boy ti o ye ampa no kra se me free bebuzu mu ache me betina so da bia mu se na mo yi bia ne nam dan hin ana ntentan ne ade abuzu entina o sa ma sa anye wo yes a obeka se mu yanka sa bra so na akachi nyame adom o de ne sofo ya de ne honhom ahye ne ma aba be pfd so by grace tv so famu na akwanya na fa sofo ne frem nyame nam no so ogene fa odi sonko ebe yo dia na etime tumpon na bibia aye from kuma so ko ban ya na owo de wonti ase bia wote wasa chechi macho na bibia aye nyame hu ye mobo asema so fo kan na ye make out say e rade eze ne ye bible si boku ye da na shi aye no kre because ye be me hu dia men kan so me hu dia men kan nyame na wow yeah ye koso bia si nyame hu ye mobo ye de so ye didi ni na me ko ba se ndi ye wie se die ye tie susu esu aka nyame din se nyame tumi eburu tumi na exactly to ye je ni found the man ti faso for number na friend na de bibia anko ye from ye de be pem ase be pem ye be se sia na mom kai si ye tonfi okumase atwuma ya be a 4-bedroom house ba ko ye master bedroom 4-bedroom house no one of the bedrooms ye master bedroom and a trainer can ye single room self-contained ti woni je ho am fa number na twagu na fefe wa ne nkasa de bibia anko ye information sounds na make am for the amount say kumasi ya de o pata de papa papa ni perfume papa OB trading enterprise kuku wa say perfume house and boutique omo and American for the amount kumasi
South Sudan chance the former number from the BB and from our after Ghana from America, Canada. Better Grace Financial Services, a intermediary financial group. Omo black bonus care about someone. No insurance company papa number town. Financial companies where papa number town. Now no more see secret to an amount. Be okwa we here mo one so to be sure so him now America Canada. E bia sesi akra odi hobi but you kwa krata. O Japan there also se fata. Say when the Better Grace Financial Services betu na mona fe bibi akwa the amount for number no kasa bibi akwa from finally a recharge automobiles Mr. Oh shema na unya say wow unya car ope lozika sem for mo for recharge ka kebe kura bi ono ba enhye no nya so no car no timi etu na mona bibi akwa the amount e bia also car what use ache opese oton ba unya to for come recharge on beton car no e the amount o wa konto opese oton car de bre ma me papa sense o ma bre on unya bi odofo bi a he e ma bibi a for recharge o ma be so mu no ma bo awa still no wa to car for konto be do Ghana so apport ho omo agent be ho ma be yika na mouse bi kwan so e na ya ban adwuma ani unya kai bi a peso sika sem for ma no answer o do pay slip akọ na omo no wa ye ntutu ye nhye bibi aka makama na fe omo maka ni bi na otua nkaka na bibi akọ e dia ma bre pem je be hye abusu anyame nkan na ya hwam bye bye.